Poslije prvog upisnog roka na univerzitetima u Banja Luci i istočnom Sarajevu ostalo je blizu 1700 slobodnih mjesta. Za studije matematike, fizike, srpskog jezika i književnosti i poljoprivrednih nauka gotovo da i nije bilo interesovanja. Amfiteatri su sve prazniji, a pojedinim studijskim programima prijeti ukidanje. Zbog čega je to tako, svoje mišljenje o ovoj temi u novoj videoanketi iznose nam Trebinjci. Pa na fakultetima imamo dosta praznih mjesta zato što se otvorila dosta bolja ponuda u inostranstvu za studiranje, gdje je mnogo bolje obrazovanje i gdje je, da kažemo, možda čak i jeftinija cijena, cijena studiranja, a s druge strane fakultet ako završimo ovdje, radna mjesta koja dobijamo sa našim završenim fakultetima i nisu baš najbolja. Šta bi nadležni trebalo da urade da promijene ovu situaciju? Pa trebalo bi da promijene dosta toga, ali sad u ovoj situaciji da pruže malo bolje obrazovanje na fakultetima i da pruže malo bolju zaposlenost posle završenja fakulteta. To nam govori da su mladi veoma nezadovoljni kod nas, s tim što po mom mišljenju to nije od juče, to je problem koji je nagomilan odavno, samo izgleda sada došao na naplatu. Mene ne čudi da je 1700 praznih mjesta na našim univerzitetima, jer nažalost naša današnjica je takva da fakultet nije bitan. Nije bitno šta ste završili, koji je to fakultet, koji je to smjer, da li je to privatni ili državni fakultet. Bitno je posle završenog fakulteta da li imate neku vezu, jer bez veze, nažalost, danas mladi ne mogu dobiti zaposlenje. Ja ovo govorim iz ličnog nekog iskustva, iz ličnog nezadovoljstva. Čak sam imala na umu da promijenim svoje zanimanje, da upišem još jedan fakultet, ali sam shvatila da mi posle tog fakulteta treba opet veza, tako da ja se uopšte ne čudim što je 1700 mjesta prazno. Znam da mladi sve više idu vani, da čak ostaju sa srednjom školom, da idu napolje da rade i to je tužna slika naše države. Ja lično mislim da je razlog svemu tome to što sa ovih naših prostora naši ljudi odavno odlaze vani tamo gdje se cijeni taj fakultet, znanje i gdje se vrijednuje rad čovjeka. Pošto to ovdje apsolutno nema nikakav značaj, ljudi su svjesni toga i ne žele uzalud da troše svoje vrijeme u svojoj mladosti i tako dalje. To je moje zvanično mišljenje. Hvala. Gdje vidite rješenje problema i da li ga uopšte ima, da li smo zakasnili? A zakasnice nikad ne može, uvijek imamo pravo na popravni, trebamo se vratiti radu, kulturi, obrazovanju i cijenjenju ljudskih vrijednosti. Imam svoje iskustvo lično što mi je unuk završio fakultet, 3. a sad će 5. godina i još posao nije dobio. Dovoljno je to da vi kažem, unuka nije sa fakultetu i tako mladi bježe jer nemaju posla, nemaju nigdje da rade. Šta drugo da očekujete od ove države, tako da kažem? Ja kada bi studirao bi u Njemačkoj ili u Sloveniji, zato što sam čitao i razmišljao o tome i jako su veći fakulteti i bolji su uslovi, ali to ne ugrožava da se mi ovdje ne vratimo, jer možda je bolje da imamo fakultet ostvaren u Njemačkoj, Francuskoj, Rusiji, nebitno, i da mi dođemo ovdje, jer ja mislim da se trebamo mi vratiti ipak ovdje i kao što je govorio naš pjesnik Aleksa Šantić, ostajte ovdje, jer ovo je naš grad i ovdje se treba uvijek vratiti. Sa tim znanjem treba doći ovdje i optužiti ga drugima. U Republici Srpskoj 1700 slobodnih mjesta je ostalo nakon prvog upisnog roka. Šta mislite, šta je u pitanju? Da li su mladi izgubili volju za učenjem zbog teškog zapošljavanja ili nešto drugo u pitanju? Pa vjerovatno. To je jedan od razloga. Šta mislite, šta bi nadležni trebalo da urade da se ova situacija promijeni? Pa vjerovatno da poboljšaju malo budžete. Ništa drugo, čujem da se žale svi. Male plate, male penzije, nema posla. Tako. Pa vjerovatno je to zbog popularnosti ostalih gradova poput Novog Sada i Beograda. Svakako to je ipak odlazak u veće gradove, samim tim ima više mogućnosti, a i više izbora. Tako da mladi se opredjeljuju za to. U Trebinju je dosta uzak izbor što se tiče fakulteta i to je glavni razlog zašto mladi odlaze izvan Republike Srpske. Šta bi nadležni trebalo da urade da se ta situacija promijeni? Pa definitivno otvaranje više fakulteta ili eventualno izbor smjerova na određenim fakultetima da bude veći.